Hezento za Kiislam limwambie na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabla rahane jabu azemada handani do weshe ya ze salamu zaho watukufikao ndo anjia dingoni ratswahira wavumbua ruombe Mwenyezi Mungu hosoniri jaori saneri dorenga mba wakati ya wakati njia retar ya usanari dole tsamba wakati iliri do sanare tukuzana heni mzima unjovan ebengabo ze salamu zaho nyonsi tizweshe watukufu leo rahane jamba zemada gamshadadizo na homba Mwenyezi Mungu kena mohata yiho ukaya ye direkte ya hangu jodunga wan ganombo Mwenyezi Mungu jahar mwa mada ikaongi muhimu ya husiana neze hazizifanyi hao harmo mji mtukufu kapitali ya Hekomor baada moroni na ndo mji wa Fumbuni Ngome ikao mmonwe manama bashari hatake suje yinu ngasinambamu dabanu hasibabu kaya yemijia hatu makatinge sakrifie lwao hasibabu doandwa siasa wanu ondungu afanyo hazi za mji ondungu doa hundu wandu wa siasa waparo haruma inauguration na balala tati wandu wa sedi ya tapipa shawan kuli ya ze proje za mijiza hatu wajirumia hautsahawa sakrifie lebavu hauwa likorompi yudwamba balaondo wafanya ngabo mji kao wahea tabaya la msiri wa juma wakau waho ye sirikali yamba balukumani kai yambi wazenongozinu kwa jatoa tapipa bahensu wa msiru wakanza utsamilo wakanza waje ngabo nusu wahara abendo habayo mjini hiko ngamonao proje zinji ikawata kwa tujwa zinandabinga zenondabi shau mudanduo uo andwanu pia ngwazubo mijini ebengenga mtomna introduction mtitinone soka ya ngabo hazizifanya o harimo mji wa Fumbuni emanama bashari hata kesu je hiyo mimi tionokayo maswila hatsende harimo investigation za hangu bangu sinjianu nduwe ntunde zonongozila ngamjoka bashari kahamba nongo banu izo sinongo yazise kwa komsa shaizo nongo kaonge ne certitude ne garantie ya hazo shatsele tsunduka effectivement ngabo malizinji za timizi harima milioni majana mararu za tolwa ni machama ya homji wa Fumbuni wambao katiba na antikatiba rangwandu walobonze hata hondani hautsahaba fanyihe hazi za basa uwazenzia za homji wa Fumbuni zemali hizo ngabo za trawa ye proje heli abidi fanyi waketsu fanyiwe heli abidi na yabonga bandu atsingore ngazi na zima welitra yabo waje wasosiene proje ya hepare ya la wa mtsuje kwenda Fumbuni wafikru kazi la dezemali hizo dezarengazile kezao uo mji wa Fumbuni wabaki nono zemali zila kazi janjia belu hata wala belu kweli harma ya ferinu hanjia hatsaho hasibabu lezenongo za husiana ne societe shahata ngabonongozi to respectewa o harumaze kontra za he societe belu ya hadisi niyo yinu hasibabu dezemali za Fumbuni zinu na zinji zilobo hari ebenga mtomna introduction uonene sokaya gamjonja harmwe madayinu hosoniri jao haukaya ngio wajibu rido sana wandwa siasa wanu watsidori rule makati harmaze proje za hatu ikao roa manga roa lohondani sinde rijipangi yao monao mijimi njia basauha ranguze lekoli ranguze lapitali rangwezi kombe zitulo mijini shao mdanduo uo kangari tsami yao ngarendore renge wale kao bidi wari saidie kwa jari saidia rijaru wa valoriza harma projama lizwe kao kejabidi hata watsoparo bahiwa juani kwa sharafa shoka waketengweni abo suje yongarjo uyija chanso kotem na introduction uo ni mlahen ukangarjo tsaba zensense harumale swala la Fumbuni lini wanama watukufu ngarendao haruma suje muhimu suje kaongyo ya crime suje kao ibali ya harara haruma badenziro zanjabon siju suje kaonga bwanadamu watseshe yao watsohelewa ezijuro monsiju suje izongi so muhimu hakumzi juu haukaya izonde zibali yawe mwanadamu mkomori ya basauhe ya kubalu kaya banumra siasa leo yinu hasahari zubisa hobodoni kabati namna ya confiance ito sidotoka henu jo prene conscience ya he realite ya he maisha nezeto bien nena mnensi ya baliwa wonde mrujohi mama udu ya kebazimana bolt ne jamandae ilirisa kuwe wanadamu wanu ruonena mnendo ajina wenda usoni yotaratibu ya honesa ni wakomoruka ya karna ujo habandongo zitsona udhibitifu yanganike na ukirinso haba na benso anzazali na bonsone semana na bansu mwanza wakati nduo uonge bidono nese mifano bengenga bwazijuwao bengenga bwasiuhao hizo bengenga bwatsaho faida hazo iliwabaki shao mudanduo uwekanga ramboze sibuzi ya bont ndrabo ye ujitenga rangwe wakati ndrabo amrambe ndini
eka ndraboha sibuzi hajat jinyamba indineshi Komori ngam John Swami Wakomori watukufu ngarendele yao ngamina mada ya husiana na krimu nziro ikawa inunga interpelo wandu waheze hifadhi wa bahari wa uharumwe hifadhi wajuoka yawa sawasiblewa ngwa ulwa yao apeti feu yaani ngabo majeishi wasawandiso ulwaya hambabi hamandeze krimu zinji zifanyi hao bonsiju a repetition rangoa liswao zesumu rangoa ulwawe tolaze fidia rangoa nati tujandwa duhazi zenongo zinungizo muhimu haina mdurongo banu ya jiwaka tado zamba iliwandu wajuo bahanensi ya kazi waendao yabwe mada ya mwando ya hangu deze habari za husiana nele jeshi lobari inurambao garde côte e garde côte bwa Komori ngwa ulwa yao na bo wao waotsi walozi wao waotsi mamafia walobari ni walo wao shao harumeza nzi hao ni zorambi wao wanundo wanruwa wao hawao watu wao zefidia voilà ekasi buzi haja ndrabo ujitenga marahaba menji mwanamsho wangu dada mama Fernandina marahaba menji donc yabori kanzara benogo hindi kanzara mbokaya zenongo zajiri ye juma yabira ikawo maudunge joko ka juma nswa 8 ikawo ikande le 6 décembre wanruwa shele wasaya handa hunda sabiliza asubuhi waharuma yeporo ya Bwangoma iho mwali waparisi wa mnejana ulona kiasi ya mahamongo miraru ikawo yofanya hazarme garde côte ya heshesi wa shamwali haparisi wa maito harme vedeti ya he garde côte mnamana woyo para Karim ikawo hakana zina ifumbo shakwamba kotsi yakafanya hazarme garde côte ya mwali haparisi wa maiti mmono zitilo harumwa ze rezo sosio yeza jiri hindi ye procureur wa heshesi wa shamwali hahea hafanya point de presse kajafanya conférence de presse kajaka uhansio ziswa masuala shafanya ndushamba au point de presse donc yabo hatsoka hambandrongo ya informe bag point bar kabatiza huzisa suala ndo atujojo azazidi ye hamba hindi hambakaya alwarehe mungujo mrehemu amlaze bandu wa jema mna motoi mwanashe watu wamba Karim Kotsi hambari hafariki haare cardiac yani ze metodi za hao za hamba wanruwa ulwaya neze ajali nziro zijirobon siju zitsoba kibanu wazima are cardiac ngasina mzaza hatu mengoni mwe ematajiru wakabon siju Madame Prince msidiwaze gasina wakatirala hujahunu yenda Paris arme salle de bain ahe ya ulaya no wambari balafanya malezi haujo mkini hareman na mahala kabajafanywa suite ya ferila nsujwe fami bo haja wamba wadaze nsujwa sazidi shababa babulo anketi kabajaparo ka yotsi ya madotsi abili haina mrio lwabo tsobulo anketi ke japaro balo yabwe hadisi yenu ifonywa Komori mjuwe emana woyiza bari yeza zidindi eske izoko dindizo no izo rambilongi izo kinyume hule nizo ye procureur wa heshesi wa shamwali ya jazamba haukema procureur walangwa dikte wa ondongo wambe na banu ngwadiwa za okanga si harumamna nsimtiti yengeri tsoka haruma nsinkura rangu wanduko ajajo shinda watsobanda za ndongo fakaifa mnansi mtiti yon sinku ikawo mnujo dotilwa mahala ya keka julu anjandabi fakaifa mbaba hanu ikawo ni banu wanji ya ndongo ajuwao donc mananyasi manashe watu wa Karim yambari hafanya are cardiac zonrabo kajafanya are cardiac ngabo information zala wazanzi warazio na armazerezo zino ukabanu ngabandu ikawo ajao watowa information banu shangwa zibitso harima konti zilo anonyme owanrwa okwatsuji identifier ijomkine katalama meje ishamandao jomkine okatala ndwa fanyo hazibeti salama jomkine okata jomkine atekeba ngabo konti banu za ma ministre na ma directeur généraux ikao ngwanzi hondo ngobanu mtsouzi jua wajikazo isimu sisi ritso ujao la mrindini jomkine hata harumaze page Facebook za Komori zinumziono banu balanga bwandu wa serikali walobala walomengo mwema administrateur wanzi hao banu yabwe serikali ketina banu bopulia jomkine wongwa fikro alama opoza waruvu wongwa fikro ala ndwa ngo yezi wongwa fikro na ijomkine hoka banu ngabo mrujojo kabanu yake journaliste mbeti salama hau yake attaché de presse
hauya kemem conseiller wazali nge harumamba wa ya pajibanu gemengol mwandu aloma administrateur ya informe wa komori watinokanga mumjuao haukaka batimdu joshinda mbebanu winji wa heze pajiza hatu ema administrateur walo bala wandu walodi ngoni wako fanya ze redaction kamna ushinda mwajue ze compte fantomu zilo banu leo yeze pajizi he ya wa champignon konsi juu endo wandu walodi ngoni ngabo wandu wa serikali dongwa hibenze wa informeyo ngabo wandu walo harmwe serikali wanzo wadoto waze kweli ze janrabo jabo konga walo harmwe serikali watabi hao wamboze kweli ebenge izora asoma uharumaze nyido nizora atsahari juwe ngaimkinishoke mana wola emana ya ulwaya hari hamba ukaya zenongo zafanu zila zilanda bofanu kajafanya malezi zilanda bofanu kajajifi ya fanu holwaya hato wasursu jizo ambese wandu waka uhadisiwa nae wende warele ate information yoi habo juu ika sababu emotolaja holwa hafu demana na wambia nukaba nle swala la fanu linu linsi swala abidi litsoran swa du jour au lendemain heureusement ukangari shukra metro la rifu manatso ihendele hata habu wa shama wafanyi association ya udaizi haki za fanu yondrongon kuikao ketina komoriba hishari wono malabulu arona tangabu wajeni wavao ze triko walomengo mwandu watungesha maisho ikawa wesho shama jokoka international ishonga jokoka shamando harmwandu wa dhulumi wao harmaze ntinzidu wajokobu hawandu watso wa komori hawa hensila wahime wastahi ye haki ya hema na dhulumiwa haukaroneze Ibrahim Ali Marseille shazila zikazi bakina wandu wa fumbuni na wandu wa komori ikao minhu metro la rifude avoka kayabo shale wohende hondre fikira habuesha mashinu haurengo wandu pia yaonese ukeja zila kazina ujira romansi ebengabo kanza roneso kaze nongo za hundra emanashe watu oikotsi ituhumlao ka emana yolwa ya hari hamba ukaya fanu kaja jifia shafanu hadhulumiwa katujwa done detail katujwa information zako juma yabo shanga imkinishao kayode mana ye mwana woi ya ulaya ikawo ihahea harme garde côte ya mwali hala harmo mji wa Bangoma haparisiwa harme vedette ya he garde côte yensio haka de garde masihu wanrwaju habo tasiwa hundwe maiti o harma ye vedette ya he garde côte ndongo hamada hizo procureur ye katsobula ya he atsamba ndongo za masakala ukaya hafuha are cardiaque yabongale ndo rabu enquête joze circonstances zatsongeza afanye are cardiaque na balaba hi dossier hafu balaka batizi joja tsena yabo yo erreur yabo yo problem zero yabo yonge sababishao wandu wafanyao hazar me garde côte ikabidi onsi pia wa greve kabidi onsi pia wa démissionner kabidi onsi pia wa pousser bouchon jusqu'au bout wandu wajue ze circonstances za kautsongeze mwana oyara hichwa kamba ke hali yo ke mananyanyi haule hali na wotsi wa mandonga mjo kwambe mzuani vanuongo lwao hambabi yabo mimi tsikanza nje banu nje ni juzo wandu wafanyo hazar me garde kotuka na mkema solidaire haukawo itso iholwa leo maudu mrwaji na weitsi mwanajeshi wa mando ulwa ya tsidoa hele jeshi la barini bari ngamulwa wenu siku harma mabehewa ya hanyu rangwalo arme police nationali rangwalo arme gendarmerie nationali rangwalo arme police municipali rangoma leho pia ngamulwa watu wakandani wolwaya mmono yabwe kabidizo nsipia zimsomeni bapale olajeishi haulwaya fanu imri akajeishi haulwaya hata hoandu piangwa ulwao yabwe kabidinyo nsipia mreveyehe mkema solidaire manaro no jana watolwa listi banu ya wandu wa mahakama na wandu wa heza hifadhi wakauhezizo wa mishahara zile manaba lendi silanga rjouzi jahar mamada zijao shazila azaline mwana ngwa prepare yoka ya yekawa mhezani mshahara wazui jana hau mshahara wazui mengo 8 ngamjoka makapablo nsimulize mwana yewe webo mwana jeishi wawona zila na umrulo mahakama wende wali wazui jana ukifiensi ya haho mrumzima mrujazalia rengo 32,000 euro ikawo yabo wotilo msharare ngo baishangure ngo na ancien militaire yarenge na ancien président yemrumshahe heni banu yafanya hazimo tsijungulibwa mishahara ya ancien vama na wahionsi yemanahe hakaufanya hazimamwe hendenge mala hundo ajishangulibwa mamwe yekamtsonoka ya ezu hijana uzume ngo 8 bo mwana wansi
wende wahimile famia kamili urende na iwono woza ya neensi kuchono kaborara ngutoka bido wakati wa ujiarme ushinde wele ukabanuko lingara nzoruziwa azali haraka ene mwana wajoka zenrongo mbili kao ngari jo shinda zili protege banu de mahakama neleje ishi hondo mala atende ya heze mishahara jana wanyi mvua ya mishahara ya wandu wa mahakama na wandu wa heza hifadhi waka amjotsa hili siyo amjo ya fisheman ila wa officiel wandu wa pia ze matrikuli zao pia watilwa yabo izwe mafundingwa grevu enu siku ngwada yo haki ruono lopita alingabo grevu itoncha shilo yabo mazofera ngwada yo enu siku yabo eni mrulo nanki lingushindo helewo kaya yeye hula habidi huke muhimu nguhuminimize paske ngu jokafu ndimlekoli uomri abidi angale ya ilmu ya bunguzo ujinga sheho tsindiho aliyo ngutawa jondaze faida doa jom protege ngujokela pitali henu joremwa henu jokana tangabu wanruonsi pia waroha bonsi juu hasibabu mbade nrufu siyo abesi daise ya ngenye somvu wa bonsi juu izo pia kajono ke makontraktueli nguwa hola pitali maudo anruao pia ngujo kwanza watitularize wafanye haziwo nae shangu wandisizomize lirangu abaha shahende wanruatimizi jana naya uo mahakama nezembawa za hifadhi wahezizwe mishahara yenotiwese la wajana riwono ataze isimu zaho wanruao pia ngamjoitsaha ni publia arme pajangu mwelewokaya azaline mwana wasa wafikiruka ngebibio ndongo mbili ndeleje ishi de mahakama kwa ndonga sinaonko de na bwensi nuri la zahamba kamtsora ndongo amadizo donc yabo kanzanje nelezeba nukaze ndongo zajiria ye mwana mumwadi ufanyo hazaru ya kufanya hazaru me garde côte ya ulaya hafa hasibabu haoneso kafa nuka jafajau shaha ulaya yende ya dhulumlala fu procureur heziwa yafanye point de presse yamboke manola fu are cardiaque ngare ndo har manketi zenongo zonge bido andu wazilangani tena nge bido bafanyie maandamano ya mwando ndo andu lo har me garde côte yondio na kanzano nese wa mwando wa ulaya vwamana mengoni mwema vwamana wahe garde côte wanzuani manada muoyi haulaya vahi haukaka jajifia d'après informations zalawa ye manada moyi holaya ye uparwa lieutenant Isaac Ahmed Zubair lieutenant Isaac Ahmed Zubair waimengo ni mwema dhoamana na mwishi omri aka lieutenant wahe garde côte ya Nzuani haparisi wapinda haulaya jebanu nyinyi wananyasi kawe nusikunga jobanunga rongo wao ngasina twamayo kaya ni wandu mlio haruma ensi haina mrufanyo haruma hazaruma service itoka yons gebidu adoji informe haruma ze réseaux sociaux parce que si denge ngala mbonongo yokanga ne mweyezi shasi mengo ni mo wandu ikao richaba nurdo mo informe ni ilimdo fanya attention ni wananyasi mrudunga haruma ze réseaux hunu Faransa ngamjoka renge risk nkuu si wandu ramboze nongo zinu banusi wandu ikao ritoa zero zatu fidia benge kamtsuro noma suwanisha inu tsinyangu haukaba ne mabingo umada pia yabo zinungari fanyao iliri uhihisho wenji mimi ngamitayari njisakrifie ho wenji wa hensi yangu wavuke yabora ngulewo ni wananyasi mlo ulaya mlona wana walo harumwe mabeho wa kijeishi wafanyo hazari mazi administration za Komori haina mdulona mwananya ufanyo hazi harumwa owandu wa hesiri kalinu ngebido ya mbirilie ya mnishi ya mnasuhi ya mambie hauka ketina ufanyo hazi mamwe ketina ufanyo hazi SNPCF ketina ufanyo hazi finance o wanadamu pia ngo harumalup o wanadamu pia ngo harumalup ye Komori setilo haruma kaanga ngiyo janzani ngangaliwao ni azali no wana nemrumshe ngwabirili yao haina mrikao ngwa msubsonero ke mruoi ngwele wari rendao haunguju warifanyao emanada muonge lazima hu yatsashwa solution ya bitsiwa watinoka hata wanduwa kansi na ndongo zinji haukawa Komoriwa sawele wa ukaya haina wakati wafanyi hakrim wajuswa procureur yambe ila malezi yambela are cardiaque yambaula hajifi ya naturellement wanadamu pia ondwa parsa mduna damu hoichwani hohanywanyi hombuwani jaraha hozungoni yambaola mru yafanya are cardiaque hama ye notion ya are cardiaque au malezi kabatsi mru yelewa yoatu wazaza tuno baba tu watsubira shioni nozonongo izo pia ngwazele wao ebengetika ujanje ni mweleze eme nimwambie nyonsi pio kaya hewe gamfanyo mzaha kamsana baba no manasiri lobo nzeri to shindo kaando rabasauha do walonda ni bwensile halila
shenge banu komorika nemi ni muyansi wanshi ngamfikirukeni ajo kana kontepanyo hunajo shindai bakishe benge mezmiraru shawa wandu wa shasho wa komori rilo ulabanu mrashindo haka namna konti bloke hafanya mwezi hatezaho wana izora mbongari zigarde yo hata watimizi 18 noni wa Qatar juhori zivunzu ilati kusudi shande maisha lokomori no wa lokomori nezetabu mrongo mbongo wasikinio shama katimruka tujua haukayanga bonamna yokaya kamem ekahura rilwa wemro jo hambani jushie ngamjua wakanga bwandu alo harimo opposition bwandu wandrabo owandu wenu siku le kalimazima kamjaparo wa unaze tabu zinu banu opposants mpakato harumwe serikali ngeyafanye njema harumansi hau haruma mji shande kinyume ye hadi saraha ye agenda ngabo kotabu za kolera iho ngabo kotabu za tabu za miji ngabo mwana mumjini maskini enda akoza ngwanza bahiziwa wewe politicien wa bavu wewe politicien wa mji jentegre kanga onamba binti ntawi nji we investise bayonge jofanya retour à l'investissement simpako ka wetwarali jana ngojoni kwa rali shiwi wetwazarali jana husedo mjahaho hausedale bavubo wa hwetere haufanya jau izonde zijo tsongeza maudu ndanrukume wa ukubali sha wakansu kampaka ngabo yezi yebengo wakati wandu wani kwa mapesa wandu wafanywa jau babalangare ndo haruma voti shamru wa siasa mkomorudo kinyume na yezi kajaparo nana mnayokaya banu mrujo prepare terrain rahare jawasilo usiku halafu wakomori wao ngabo wenji ba watsohele okaa yebano mroye kajaparo ni jua tsimpaka ngondo haruma voti shanja paro kana tabu na mona njaparo kana shughuli na mona karno paro kana haziza mjira mona karno paro kana dongoza bavu ya njia karno paro shoka ngabo la pitali wa hao msihiri yabe hamtsango shangu jo kansate nusiku zavoti zijao yani kera alishiwa ni kele junala nsole haweta nasima wakati tinda uno abamjo kanga mnahuze ula uwatonya wahangu nijwe habari raili tabu yohamado wandu wamba okaya henu joka ukafani mdu na mkafani raili namo usine hetsi ngami mwade ngami boshimba ngami botabu juu ngami nsunda dalo na hala ngamna hafe undinde nifenge wambe mwanaho ngujona hafani undinde nifenge wambe ngobe homa pesa bomsiri juu ya tahalili ema pesa la yoko ni hajana wani hui shayotso ni hale onilo kaburi nunso joko urongowa sinongo izo pia mkomoringa nzoya na mzwanizo yodemane kao mimi personnellement na bonjala wa harumale swala he garde côte shabonga mtsansa woni jimliso wa komori leo nimwambia unukaya zenongoza heze voti zinu kamna unishana kalima njazinjia sinauremo wendao sinauremo watsohenda sha heni hadi rangwe mahando bana taleo ngabo nasanelewa bila suka bonsu ananazali si ngamwano nazali ndondondo shabangu mitsi mjinga yoba hanuwanu akajane mana nsojojo henda lewendi nanga mwisha ufati hungwanza ke rais yaulani kaze ndibo kola soka Abdul Hamid Bazim yabu ganzwandu wele wanaama wadzadzahangu wababahangu rangu mloma swanata hunu rifanye prise de conscience et manaba nous expérience ils ont décidé ngotsongeza mana adamu evoluer ebengetika ujani mwabyenukaya na mtunde ensi ze ajali zilobonsi juu mjuo kanga sarmatabu wanada mungolwao apeti feu kabati mbutujo kanga bo sacrifice za kibinadamu zitolo bonsi juu haukemdu yarenga ensi ngutsabu hona majini na mazetwani no ufuba wa shetwani na jini yodamu woko adoni kwa mapesa chao hakema pesa utile mapesa hatu nyunga wandu waparo na mabara majini ya utima pesa ya diero na nero ya mafubo mahu ya yodamu ni uona senongo izo njingwa zambao wakaozi jua donc yabo batukarna ujo minimize ebengetika ujahandani ni birari male swala hilo nambio wandu kana mfanya hadhari bonsi juu wandu ulwa yao volwa ma journaliste volwa ma docteur volwa wandu wa siasa volwa wandu wa kibehe wa jeshi volwa wandu wa mahakama haruma za structure pia volwa wandu hata maranya yentile woketi na mongozi yekari kansu kabanu maudu ya lalele yorjo kanzar jarmaiz yabo mrujo kodonda remona yerini kawasi ya wahumedi msaidie na belu ya wensi wamba isibo nsikansi pararia haukari kana mze watu Said Hassan Said Hashim rikana mzali Bazisilim rikana Dr. Muhtari rikana Jamadao Ali Hassan ya mwali rikana fulani rikana Fazil wawandu rikau watsengelea haoa huwatu wanualole waka watsengelea werenga fikira genyi nyibo wanduwa upiaoni suwao waliswasumu hafa uwasawa fahamu hensi nunezetabu waziona handrongo wazita hazibadili heza tuka ukiri yenga mfikiru kasisi yawe karender kansuka kweli maudu azali woi
na Humedi Msedi na Belu wando wandwali ndo kari ngondo wake waongozi wa siasa wa maudi wa hensin enga mfikuru wabo nsijendenda hakim ya Mungu na msorele za nyuwazaza hatu wa baba hatu wa naama ukekakwe lile woyinu fati hungo ndo ya harengensi halafwe konseye wahe joka hum konseye nsi badili he womba bahae na Humedi Msedi na Belu enga mdindo nsijendenda Bwakomori ngamdindo jendenda kozi watukufu ngamjohar malesu alalabili banso kanzani juse jila mtumwa Mungu hezi jirobo nsiju ni mwambia nize kweti wanama watukufu ngamjohar masuala labili dele suala la husana no msomo Bwakomori kalu inna lillahi wa inna ilahi rajiun msiba Bwakomori msohanzari mwambia nize kweli nyinusu ya hatu mdingo bila mwambana ngarambo mnyanya shangar joke zorambo banu zinsinongozo tsamba ili rijibize bahari ngaranzori dodungwa ni wandu nono pakwesa gasina wajibu andwari dungo shezo mbao shanga sina wajibu waja urambeze kweti ebengeti kanzani mwambia nukaya ambe semdungu homu sizoni hunu video zinjizi fanywaoni wazaze wa wana hasibabu ndeze ajali nziro za tilo he sharia shahe waziri wa homu someka uwoka jajifanya shabongo ndesiwa ya ukalewo yinu heni mruti johundaye exame ya unji ya CZM kana ujua ya he klasi ya juma yao isababisha wanawe nji wakaharmaze ekole prive watu hunde entran 6e inu wailiwa hunde exame konkuri ya hunde 6e konkuri nationali shawakana mayeni njema muklasini wapase 6e wanduwao pia wende warejezi wangabonusia hao warejezo wa semdo ngabolikola tazame na sokanga zibalwao ekole prive dabori jareleze vanu wakayabo ngalal hakika nyinyi wananyasi ikawa leo inu mwamba renouveau mwamba inu namna ya structure ya kishababi ya bala jirma za nyumeni na mwendo wa nyumeni ilibasa wensi inu janibu ya fatihu eske nyinyi wakomorika mtushinda marealize ukaya o wakato dunia ipwao ngayo yondo wakate komoranzo rejezo alingoni singabi rambangarishenke zao minu hundezensi nje uzinu zenda usoni nyinyi wenji mkao ni dunga ngabo wenji walo ulaya ukaya hundo huloze kredino nafasi ya waujonji ya inu wakati mranzo yao ne video rilona wanaru wa somesobon si juban na wakemruya na biye mwana ikao haparofanyi wa intimidation ya mayeni wa ukaka jahunda heli fulani ngondo namna fulani ya rejezo adingona alamwa umheyo haya alma class de kinyume haukayanga bonamna leo inedu na endao rijosu butiri mkonfirmia ino kaya ngabo wandu wanji watu hundaze bakiza hao Komori watu paro hunda examen national rangusi 6e BPC inurambo de breve hateje baki wandu wando nde so Komori leo wanji yo wandu wenge wandu rafanywa discrimination manenu ngarjo hutiarme kategoria discrimination unumba nguzi wandongo warange wandongo yo kawandu ambilokeka kwa jaso makono jarma uite bonze waja wasoma kwa nojo jaharma ekole prive bonze wasoma wana wakomori wenji walona ze diplomu za wakomori lo wasoma Maroko minu hundo wana wazali wakwaja kosoma universite no wana wenji warejo maswani lo walona diplomu hiyo wasoma Maroko wa wandu enda harma ekole prive minu azaliwae sindoka hundu baki shabanu yensi hiyo nedu nale o wa wandu wa shash amjoka humetono niba nulewa hauni ni monese nilongo za muju za mjoka helewa yode mana zona mbokayo wana wao nokaya ye namna ya he politika ho msomo le warme dunia banunga ndo harma fasi mbili Bwakomori banunga ba ilmu wiyo haukaba nusoma yo tofauti na mrujuwe dunia izonga mjozo na banunga bumara isiwenji na matajiri menjo he dunia leo waunga watu atuparo nda talekodi ha talekodi watuparo kanzi mjoka ho mshangazana arguments yo uyomelewe kabanandu wabasa wensi yo leo wawandu hata watuparo nda likodi wenji na bokaritsu jarambezo lana atisome hojo ndongo zo muhimu harmwe dunare ndoleo shaho juwe dunia tena hizo zitenda hizo haukausoma na ujua dunia hizo ndo mbili tofauti hauka wenji wa eshuwe habo wasoma watu ka ujue dunia wa itsabushi yao na wenji wa reisi paske kwa jasoma shawelewe dunia wakauka itsabushia ya weso na zona beba gari tafadhalio ya waziri kawo yimna jana halisi ya husiana no msome kawo yefundi ye kaza nongo wempoze wao uzifanyilo wanana ashwa hono wana haho
ukawadhulumishie harumwa katika uwinji wa hanyu kamjonda ze baki na nyimwe de msomo yo baki yo tsubira yo tsantransizemu ikawata ye diplomu yo kari tsujwata ngio namba afanye ndi nibon siju shando tsoka ilo jimbola hansoka homrunja siziemu ngebido afanye examen ya hondaruma klasi shumba sha siziemu d'accord shayo ketsu ziyaze école privée wamdhulumio alo harumwe klasi ekoli za he publiki wati he na bongo na mayena ukabanu ngabwendu shambo bahati vanumru joka mhodari ho klasini hata hende harumwe examen ila ha stresse hafanya hazina ate fundasha ngaya na waje mafundi banu wadweleza ukaba no wana wafanywe siziemu yinu no wafanywe BPC no wafanya webaki ngabwandikao ze mayeni za ho klasini izomdu kalwa kantie dutokema no ikana uhunda shanga bondo waka kwa hundu hakaba ngawe bahati ngabono kaya kabati mrutsele ukangabata wakofanya malezi ngabwakao remani wadeho klasini wakata examen izori zinyashwa wakati mwinji la demane kao ni wakati wafanya examen votoke pompier bala waka wandu bala wajere shelema na ola yekana honda ya stresse yekana ukana problema atayadiwa zezo yakani zotswani zonongozo pia zo jojiri shema na heno sion ya kikawaida yemhodaro klasini ijomkuni hede siziemu olonde siziemu na ulambwa ka jonde siziemu yende ahunda maini muhusi siziemu rano la afanya examen ya hundaru mwe siziemu yabonga mdhulumu ezakadwa bil ngamjuwa kaya wamsomo wa komori ngoni haku hakanga bodi koli nchashi ze klasi ngizo nchashi ya mafundi kwa wati wenji ngasi haruma problem ya wanadamu wenji leo ni walo skolarize paraporo ya heze ngamjoenda haruma mji monebala ngabo shumba shandisa sepre ata back miji minji ketina ta lekoli shabongo asoma mala hundaji ze college ngamjo hunda haruma bafu ngabo college nzima de college ya hana liswali yabo wandu walo milembeni wandu walo zibandani wandu walo zahaju wandu walo bahani wandu walo hansambu wandu walo mala fulani wandu wala pia nganzo asaruhe pia wajehar mwe college ya nsujini mfano hadisi amjondo wandu walo bandamaji wandu walo mala fulani ngondo mbio ndar ma college yetsanda mjini mfano hadisi amjondo wandu walo mala fulani walo ma ataho mahala pia ngamjuwao kujwambaze lise yentia hatura hake tuji procure na namna yokaya heni mji heni mji wabili juu washinde wake college ngenga mdomo arengo wana walamu wafube makahayoni wabakinga mfikiruka za école privée mwanae wondo yali be klasi ya 6e ya CM2 yabakibala ulonoma yenuenda 6e mwendema mblokarda baki CM2 famia heze mayenzo tsokaya yo walo CM1 wanzoende CM2 ngwajoka ufanya yo hunu Faransa atamwana yehanga lahe ajit paro zamba bane mwanangu ende Komori yemtiti ulona mahakumi mili waba hange 5e yemhuha safanye BPC nge olise yena kenzamba ngo lise bahingo jonda omri banahe mwana hangu ulona kenza ulo lise leo secondi umunda banda balo 3 yalo 6e au 4e zono gwata si wababa urazienshi ngabo homotilo molikoli ngabo yehodore double comme ça na banunu makata tamruo na mwana ikao nguheyo hema ekahu zisema hayo otsamba wonge class fulani ekahu shamana wa mahakumi na mili hunu otsamba wonge 6e wonge 5e kuna uparo misha mwana mahakumi na mili hunu abange CM1 na boko moringo jonda mwana mahakumi na milinge CM1 gojonda mrufanywe baki ko morabaha umri asati mizima hamongo mirara izo pia izore tarika o asikari chudungo wakati ne hele duna endao edema na mambanu kaya banu soma na ujue dunia izo ndongo mbili tofauti ebengengari habilio mtafabwad msane mtsidamba kaya banuka mna ujua urengezi lo Faransa badi banu urjuanzezi lo Faransa zike Komori ngeyabwe kanyika mtsona uvunga rjonda usoniji ngari jodo compare parce que hondi horanzori je kamna ujua mabokaya badabo kamtsubwe matso kaka mtwanza mone ebanu ngarjoka kopandazi ye sharia shirumilo Komori ndesha Napoleon abonyi mwamba sime Islam yena mhetse sharia shilo mahakama shirumilo mrumeshe kisilamu yabo kamna ujua urengezo nyinyi mono masira hamamberi compare ne Ulaya izo monoke bidivizi shenkeze mamberi tizame bakarti sawa nao ashe na mtsorenge minimum haukangara nzora silo some ya ulo Faransa ngwanza keje Marekani yabo elo Komori na keje Faransa na risomese njema ebenge rijarma byenukaya ngabafanyi hao discrimination ya mvu ukayaze habari zifanyi hao zinu za ukayangwa ndao wa bloke harmaze école privée na heli mwana ulona mayenu enda 6e ya blokewa deja ngwa tsingo wanaongwa traumatize wao haukama na ujonone intelligence yahe
ujonone capacité ujonono moyenne wafanywa conseil de classe yani kwaze valori pia kaonga zimendele yao rawona wenji Abdul Hamid mwenye baraka atazere kolizonti nsuja banoni fumbenzi mandenzi nzimu ngabo wana watu nga ze en 36e wanda se 6e wana kwa jonda ze baki ye kwa jonda ze breve za hao si wazihundo avec mention banyoke na utsongeza mru ya rate BPC e kange no manu wanda secondi ikekana hunde baki sisi yo jonda ajira trap ya parse baki ya shatsunganza mwambia nuka ewanga vi oandule wa rumensi hiyo no wandua lo harmazi administration za Komor no wandua jida hiyo walona baki Komor wawashashi wandua rende sole wawashashi ebenge kwa zitkanzanje mwambie nukaya narfanye difference ya he notion ya he mesha leo no mwendelo son au kazi numengoni mweze nongoza jazawa wanawenji ikanga manzo wanana shahatu no wana hani maudu wa jundo nziani zetahabu za consequences za heze ntsika ole woyinu ngasi haru maudu zijazirudi zirireme zaidi jumeza rirema yabonga mjoha aswima ukanga jomolani ni wandu mlona ye wizara heze habari zaho msomo leo ikao ndo mwakubali mvalide sharia hamada shinu ilo wana hatu nwana nasho hatu wafubeka hayoni wamuswaya wata wa dekuraji hake kwa kiro ndalikoli tena haukaba wana wanu wana uvu kena ukiri mrifanyile hali inu iyo ketsu dunga no ustarabu waleoze no gomfanya ho ni wizara ho msomo zinsi haki ikawi waziri ngono kaze no gozinungo jokwenda dhulumu wana isababisho wake kwa shinenda usoni demisione yewe ukanda kwa bansi bandu wakabwa fikiri mwezi mgoto joni kazindo ajine kanga uharumo wenji shenu wakati mjo sakrifie uwakomoriha mishahara hawana endamnite wahani mahundo vuni yabo mdhulumo wenji abodo banda nzori mwambie nukaya ze consequences njika uzisanga zire mawensi haumavu wanrunda ilmu ya ushinda wende sensi hiyo zisanga zendono enda hajubwa Komori hewe ngamwishi yawe za habari za usana no wade wa sida neze emeste zembade zinu nziro zinu ngamwishawo hepatitis inja Komori na emeste nene sida zenongo izosa zirevele watanga mzishiao tizamba banju za mrudi nzire jeze hakukanga bola pitali zinji wasa wa diagnostike wandu wafanya raporo wazibe harmwe wizara yaho unono ikawa mbesengwa waharaho yabanu wazambe shasingali mwambiaoni ukazela pitali za mabavu ngabola pitali zinji za miji wasa wareleve ukaya wade wa sida na inuramba hepatite zisa zinjia haku harmensi ya Komori ye makati ya misoan waja wandu yabo wakaharuma yensi ya Dar es Salaam tizambanga mzire jozo juzi waja yabo ade piste wandu basi haruma zensundaru waja yabo wandu jana waone haukangono wade wa sida izon sundaru yabo kwa janja harume miji pia yonusia wandu wakahuja we diagnostike wabasi ngwaoma waoneho ngwao na uwade wa sida na walona hepatite B yabo ntutsa hanijena mwa faliki isiwa haunti yambande ilo sababu shanga mjokanga sina wajeni wanjibo nsiju minuhu karna uroza mba ukaramba maore waondo wananya sino yamba wade wosa utitia iho haku yabonga mjoka wade unu harumale baraho mahalauli yo hakundo haruma shesu wa shabushini yabo kidishi wa shabushini abonga mbo ishi wa Komori hauka haruma shesu wa shabushini o wade wa hepatite B no wade wa sida uwangu wa hamamaji utsambali ya iho pia gasina wananyasi wenji rini kwa za information kaya mrungo ndo hata hundu mru wama hakume na mine mwanamshe wa shibushi hasango masuani ngwa huzao wandu waluruma wensi yo pia ngwendo mbio ho wandu wao ye mashababi wandu hali watsuka ujomru mshendini wandu wao pia watambalia harmwezi kao zambwa harimri etsobira rangumoroni iho rangwali ansi henda hata hoporo hata henda mdeno mahala heni bado iko shambwa wandu pia watambalia mandu wa huzoma simsimu hasibabu lezetwa bia za kimrumshana mrumme subhanallah la'antallah Nyezi nguna langani haina mwanadamu mwenyuhimi sa kufuru amandizo za twabia za tustahikensi ya hatu wazihalalisha zirendehe maji yendata ike sababu wandu watu joparoka ya ukabanu mengoni mweze nongo ikawa wandu wanjingo wa maviktimu ndo wandu walona wandu waume hao wandu malo no wandu washesha hasu atando wandu washe maskini hakabu wandu waume wao ngungu tuende afezembi ya keka ji protege hauyambe haji protege nde harmale ba hilo
ila rongo yamba hafanya protection de afuhe homoni iho ya shopo wade uo njoka banu bahe ya namna zinji za ho wade unika uo shumpia timpaka ufanye rapor wena mru shabanu ojo henda hurungwa sindanu hanza ufanywa prelevement rongo ikake jaka ila desinfecte wa ile rumilwa hurenge hunro wade ula unjia zembade zinji zonji ha kalite zinji gojojo henda bonga rumwa zembizo na mru ya ukaze manyabo ya urunge damu yabo yunji yabo badu ya uto wade u na mjoka ya banu ya hatwari sangi onziro bonsi chuu ngari mwambia oni getsingo bidaba hawandu heni mru lo harma kuplu na tsuka bongar jote harara shwana adamu pia ni mrado birile mananya surtout si wandu umeru hozwanu wandu shahatu hakuwa wandu shetdo ndo ala leno wandu shamanda wenji nono do wandu umendo afoze mbio no ana ashe wabushi no wandu jina waloyiho na iloti fitna ayongara nzori birulono na kemnansi hemtiti haku wandu heyezi bwasa wapreneza nongozinu mwishia ukaba hari ngwanzo wanjie wadotu ndo alo na sejuru wadotu ndo alo jau haziwishi nini za mbushu jwa hule ya hule indini visa unja komori ya wewe zara hezi habari za ndani no wabiri la we difan ndani na inu ministère ya chargé de la défense directeur de cabinet chargé de la défense wanrao pia ngebidio wasane wajuha ukaya ngebidio batsofanyiwa kampani joka nationali rangu shesu wa shamwali shesu wa shanzuani shesu wa shangazija wajenu wao pia waresansewa wende wa depistewa henu jondi hange no wade arejezo armensi ya hahe mimi yonde fikira nto wao basi ambari sitsodo hamba shasi karito anono haina mahala wado mjeni bonsi jurangu do wajeni rangu ikabidi watilo wa impoze wa sharia shoka heni mjenu njo harmensi ya komori mahususu harmazensi kao ngasinatuma yoko wade unungu o mwinji haukamono wakati wahe kolera mono wakati wahe covid ngabontiza base frontiere ngabontiza tukabula henda riwono juze batenda azilwa bushini yakahobari na takarudilo jenga sija wamba sababu nde kolera yabobanyu bo mjwao ko wade unungu omwinji bushini na mrenge hadhari yoka yabaheni mbushujo huja gebidio ya depiste wa yawone yekange ne kawaida ukantibo ntijuha ukatia ko wade usa uhaladara yuaja limbiti yekaho ndo kange nuongu jore jezo armensi ya yekaka tinu ongu jobakibo nsiju wandu wadungio wasawalona wa depiste wa pia ekango nuandwa jondongo warende shake na ukiri ni bulensi arma msajaja ngamfikiru kaya ye sirikali wasa wa parisa ya ferinu paske rishi ya rangu jana ukaya wajuha haringwa nzao wadotu ndo andwalo na visa atido na visa bahi yeka anjia nongenuo yuajali yari hunda o wandu waende sao inunsi ya kisilamu na mtowe majeshi wa hanyu harumaze kazerni wale hatso na ndongo wabarileze bahari pia wala maswa pia beho gendarmerie wende wafungwa wefungwa wa profitable wa depistewa wangwa ko harumaze zone côtière wa dohu za zabari na sinti ya Kiislamu nganyiho ngamjao mavalani nodunga wandu papizana wala pia wazilwa hasibabu dezetobia wakauzifanya za mrume na mrume leo inunga ronao manamshare ngama andini afanya porno ya renda jataunu ngwendo atsahazi ngaro yo wajeni wao ikawa uhoti Faransa iho halalishoze nongo izozire ngwa wa mahazi ngabu walona mavalamu unwa hana makari ya hauhu unwa kofanze tobia hizo wajideklare wendo henu wakatuenda weji depiste iho wefanywa kontroli waoneka kwa tino wade ojao wo deklare wa manro afanyo haza ukeni tusa kikafiri shansi ya kisida mkejabido nro uonehe shema nro wajwa wazifanya bakomo ridabo yako wandu wa siasa wandu wa sirikali wa uswamahani haswa wandu wandu wa handani walona wanduwa wazungulo nao jomkini hata ngabo wajana yabo waifanya kihazi wabarengo wahuzai ho ndama pesa onao haukaya holiho de sirikalim kapatino gorso jojo vani yabwe kaubidi bora sara jabandren form ye video inibo she wafakiri wa mdadabi ukaya ngabo mwana nyuho parwa bolton sujini hamba ukaya renga fikra mbiluzi rumie baba nuri mabia nukaya usoma na ankli zongo mbili tofauti vanuso ntipi arjojo soma banu sharike karikane biswara ya ushindarundeze fikira za hondesa yensi wongo wenji ndo manara eshuwe ngabo aloni hizo shakwa tina ye hamu ya ukaentiende usoni shasingari mwambiao na kase satu silu ambaba hinafikiranga tuto wao nganza obo fakri wa mdadabi utsanganyi hoena yusufu hadi balu
no andum na Ramadhani no andum de sauze takfini mtsanganyi hepi ya zelukumani zeisufe jihadi no andum lona zemba wa zahifadhi za hiyonsi mvaye ze bahari oandwa ozelera wakao kawadohuza wazingara wonsi pia ukaisho sharia shakomori karja halalisha nongojizo oandwa wado tilwari mwema beni werejezo harmwe mabehewa kijeishi halafu mwe to awandu endawe profitable wa depiste mono walono wade wardiwa tilo harmazemeli warejezo amo hawo izo ndizo mimi ni to awan tanke fikira haina mrujoko jabonsi juri jojoka hala harmashesi wa shabushin na tsukabo manona o na tsukabo ngarfanyo shari ya shindo aji shari sare informe okaya ye hepatite B ne sida ngizo zinji bonsi juu na boma halekao wo jirani mwachungwa uwinji haku na bonde shesi wa shamaore na bonde shesi wa shabushin zenzia hizo ze frontieri na zitundwa c'est qui est logique yo haki ya haturji defende mimi nga mambo yonde zonongo ya kaubili handani zifanyishi abasa inu nga manzoni mwambie haukaya nga sina mrubani ambari ye journaliste emanada mwonge hama wenji wajabanu warengensi atu inu warisomeso udu warejezo dingoni watsojezo wambao yonde kweli dizorjo hamba haungo ajuwao shango azifanyo hana faida ye journalisti wo yu paranono kaolonga mumvumbuo zenongo za jiri zinu zijirio zinu zinde zenongo ya kaubili wandu wenji wasane wadoso mwa komori ni mwambangani nebera mune kasket ya journalist mdwelezo wa komori wele wakaye nsi saisha vire yensi ketsi banu harma pampampa ya udo sifu wandu na ubama wandu banga bandu wa Johnny kandu mapesa unga bandu anzondi warengensi wairende na ijumweza rende halafu wandu wado wa sifu hotsindi horilio yensi ngio ya ulamua banu nga se harma fazi ya sensibilisation ganzori la mwa komori wa elewe ajali nziro do bonsi juu gamono kazonya nguzenongo za jiri juzi harma plage nzima harma shesi wa shangazija mwanamshe nerewate video subhanallah hata tifanya posto ya buhe hadisi hiyo ya subutiane hiyo harma plage hiyo yende ya himare salamu yambega manzo mdubanu ya nikerali shihui wahoa naume wakabo babuhe mzima ya mrenge yamba mcho nikazera alishwisha ndunge ya mheze harumabwe yende ya mlaze yabwe akahumrenda ndongo za tsubidi halafu wake wandu wado film andu pia akawa na zabari zobo za kojiri haruma ndongo zoka ya yonsi ya Kiislamu yabwe manamshe kajona haya ye manamme bahe akafanya zendongo kajona haya wa filmewa mimitsere wayo hata amesebara tionendi hetu lambabi Facebook be manamshenga nzora alishiwi emanama ambandunga bamjoni kasara alishiwi sanzo hambali yahe ya rumabwe hombwani hende hamkausaba akahumrenda zio halafu ngeya mnikezera alishiwi wanruwa kaufilme yabwe maname ngujulo kawe imdu fulani ye manamshe ngujulo halafu haruma wakati wa wewu manamshe ajambanga mwanzo yabra alishiwi bae manama bamjoni kasha condition hende mdenga kahumrenda zio mfanye zina wanruwa wone wakanza filme nge wakati ulaya mnikezera alishiwi ena mwoni samaha njoli swami hibe mabugongalo yabo yotsi yonga bandu amba waone video hii yeyo wiyo si wono audio banu hale ekarisha ze voko banu zipartage wa TikTok na Facebook banu ridwambo kaya vala walandu wafanyo hindi nandu wadotseha siwisha mdu banu yanga manzo mdani kema jana matsani yani heye nga manzo jawu zo si shabana sharanguri wono ezitendwa za juzi za he plage za he mwana msheuo ya subuti ende milawana umewakaya yamba manzo ni kwarali shihui vahe wake manamamba njoo nikasha ndunge kajaka humbalende valani kajaka humbalende garini kajaka humbala bandu walo sitara shaya subuti ya heye harumabwe hoplaji ya mtsuweze nguo ya mlaze ya kumfanya tobiambi wanruwa hime pia wako na wako mfilme ya videwe partajewa ya rengezra alishiha preamnike mruye zahe watsi do wabushi watsi afrikani mrajina woma na mshe mkomori yabo ngujulo wa mzaya ngujulo wa na umahahe ngujulo famialaya ngujulo mjialaya yabo abahanyinga mnindo boltu ya mweleze ndongo ndini jumabo yabo bonono na msane mjuo kaya dizondingwa babanu mjanga msome sondo ngozindwa jina itsoti dizo abido akomori wambaze kweli mtimaske zembizi lobo ntiju
zahoa nana shahatu zahoa na shahatu zahoa na hatu wasawashavire nusu wavyolewa nusu tawendo hata weji laza abongo jona mrumaulu ngujo subuti yafanye zinu za Baltazari azifanya ya demonzi yanie lalanana asheba tinokaya wandungu ajoka ubiro mparisa wake kwa mparisa ya borsanga saru mandungu nziro ya boso liso na kanzana beukaya badala yodo jabanu bonono nusiku weshindana wekalifia wandu watu soma na mjuoka yo wandu ikawa warende mbibonsi juu wasijine nsiyonda walaramba wasomo hauko wandu wao wasomo shakwa tina hikma wandu wao wasomo shakwa tu juae dunia wandu wao wasomo shakwa tu kiruji alimante wajue hele dunia ndo leo yode mane komori rafa bahayoni emaneza ajiliza he siziemu saho wandu roze mayeni wambango waziloba kwa jahunde ya transiziemu iyondo ngweka warume dunia leo ketufanyishiha mshinde mjuwe ukazenongo hizo nongwe kao yo discrimination heni mrujo jabanu leo bonono yatsesheye mwanadamu mkomori mlimaji haulo irewe haulo bubu haulo mjufumo hauyatsu soma wora hakajelewe duna yinu haukawawo wawatso umbaje yasoma na banwe yasoma nganzo yake haruma hatwari nziro bonono nganzo mrujida yukaha somo yake haruma tabu nziro haukawo roha Mungu roho wanadamu ngena ndongo mbili kao ngazimdindao Nyezi Mungu kaja swami ye mwanadamu ikao hajida inaukaha hundu ho swami na ilmu rekaya dini rekaya dunia utsuifanya ya hifadho wenji utsusomeso watso hujua ye mru huo ngena dhambi hunu na iho ngena dhambi huna ukangedho amana ye mru yamba somo mahakama ya jatso urume sharia ye mru yamba hasomo dini ya jatso hokowa ye mru yamba hasomo starabu ya tso sedensi ya henda ye mruonge ajali wanrongo mbizi nchizi jojiri harumensi ya hae ne mruonge harma zelana za Mwenyezi Mungu akezo tuliso ya mbulia ya zihunre ya jia zifani na mshinde mjo ka sonsi pia si utulamo likodi sonsi pia si henda harumaze konkurua malizo mahaba shanga boa hunda onga boa so hunda uka Mwenyezi Mungu akawanyise anklinu hayanyisi za hizani ya boa Mwenyezi Mungu uniko basa ufuwasoma wajaulona doktora haulo jau rekawa kidini rekawa kiilmu ya kidunia sana zenongozila ujoka banimide na kaujanibe hanike risada ni sana ni ilmi showenji boya kaibahati nuko aje hunra harumo wandu wasoma dunia nino watu soma baho wanjido watu soma kanga mwanzo mjue yodo mana namba ukaya yemru handani asoma duniani demru asome dunia demru welewe dunia heli endao wode mana damu handani asoma na wake tutahake hendele koli womrulo na ukinevu ya roho womrulo na roho njema womru jesho ya nzao womrulo na adabu womru joza no gwekaudu afanyo duniani yemruo ya ure isise rahano le anda kansoli kodi afanye mahajana bonono ebengel darma benuka nganyi wenji wasoma harumenti na unga si wenji ikawe zora soma ni zora jarumila wensi ya hatu ketsi na hata namna ya honeso kako ediri somo haukenti kejajo kabole woki nyume ansi zindoaji shema nada mwelewe dunia inu rikana baba hatu rikana zaza hatu wondo andu wake mise miji ya hatu wakahende se miji ya hatu adabu yaka harumwe miji yeshe ushaka harumwe miji yensibu yo yaka hundi hana na sharafa no wandu wawo mbingo wafumba abanu za libazi silimu ze mze wa hatu Sedi Hasana Sedi Hashimu ze wandu wao pia na mwendema ataheze nivo za hao wasomo wakati huo mwangalieneze doktora zitishao hamamaji harumwensi ya komuri leo mbimisho wakati huo na unu mwone yehele komuri yakahone habonze na adabu rakanionda ani nezi jiroleo yabo izo dizo nanzo nihelezeba nbonono ukaya kuna ujua udo jijusa makurunundu yokanga bandu watusoma vonsi juu wanzo ekengwa ojawi ekawa shindwa sove wahundwe maisha izo ndo bora kwa andu aminyensi ato injido andu amba somo izo kabati mbulo kinyumenizo atusoma karjaba zoka ya bonga otoka totolo mji hau ya tolo ansa watike na rongo no andu wafanya zinji leo inunga mjoka umotononi amjoka humshangazani na mwende volovolo matsaho wazazaha tuwala watuparenda likoli watuparenda shioni wahuzao ledziwa wahuzao zenfi wahuzao nyama huzwe mavriapa basinga mumnadhirioni ngamjohunda ze karne zilo yabo oandu ndowe paraledziwa henu sikuno wazaze wao wallahi alazim nemrianumba no andu parawo yenfi no andu parawo shereo shaho wananya siwala watu parenda lekoli shaho ndo wetinzemba bizambe we jabala ukantu we huza nda wajiri Dar es Salaam we jabala wetinzaze mbuzizila we huza ngamjohundo kwa andu wenji wa ilao no andu wala wando andu wafanyo hazibeti salama no andu wafanyo de ma fonctionnaire wa komori
waondoa wandu njiwa ilwao warejeza thamani yao wandu wao dingoni mwende harumwe miji ya hatumanga darumwana maluka kapani monoke kanga maluka bloke halo ya sojo henda usoni waya bloka onda wa do wandu wafanyo hazari mazeda za serikali dalandu mboma gojonda mdunge ministry hapwe mwana nda wa fulani ndio warenge cigarette uji nda warenge ndujao na mwende mapare jao mde marenge furniture scolaire ye mdolenda bwa karne ya ralizuhi jana hafrene mana nyaka kashindurudie nda Dar es Salaam nda agiza wotsinde yatsu soma watsu soma ondo ahimi sensi hiyo wandu walovolo certe ngabo wanabala lona diploma watsunda maisha shamtsido azoko wenjo kwa agenda talikodi no wandu emisensi ya hatu wandu ahimi sankiba ya hatu wandu watsongari loleo haukaya heni mri yatsuso mabonsi juu yeukuba lukaya mimi ngamina limiti ya ndongo kaunga mjosubitini zitsengele na msojo jao zitsengele yeujipar armemba adima yeujipar armemba ulozi yeujitsaha armemba bundo yeujitsaha fanya mbandongo haji kreye boya joke ni boya hangu ili miteha sinaka ushindo dazindwaji mitinengo mwandu ajokonda we himawe daili ya harma serikali onde posto afanye jao yeujitsaha otroma ebengeri kanzari mweleze nukaya tafadhali bonon emesajinu ne hasili mwende maziedi ngohi paske oandu waro tsensi ya hatu doandu walo harmwe mahakama wotsinde mlozi wotsinde mdimaji wotsinde mtsungazi zilama ye utsujo andongozo anzi hendi na usomendini wonge harmwe hafadhe ya na we kama behali wabonti kejajo parokansi hauke kama de betisala manga mjone kema na betisala melo betisala ndaboba lo ulo ya bobeyeni usiku ndaboba lo ulo ya bo ufulio mbabalu kumani ndaboba lo ulo ya bo pembendo andwe hila daboba lo yabo uhimo yetosowa jao daboba lo yabo uhimo ye tsengelezo lo hunu jao dabo wandu walala twandu kaonga boenda likoli no wandu watsongezale wakaba mtiti ye unde muye muba hasta mtiti yabweka mjamdonji ya kamtswambaze kweli zetabu za kweli zire mwe Komoro kamtsuzire leve mwazonesa shanga mwedomwe tsahawana ndongo watiti banga si harumansi kawo owenji kwa nahelewa yenamne dunia ya kompozeha ukabanunga bohelewa dunia ngabo namna ya hendesa dunia joka omoshelezani nongo banu ngasina mara isi wane da unjwa vumba bari wa Afrika okwa japaro nda hatale kodi bwa Komoro hakaba ne mananja sujenindi ntsuhanza no ya jarengo wa Komori ya watehizani warenge ndongo za discrimination za ukabole weyule rewe ya tujwa onda batienda likodi na nsizamo nzezire wezofanya hazata ngabo waloha juwa lo na mesha meni ya jarenge mfumatso ulobo nsijutso angaliwa ukerewe Komori ubedila himshangama zamba banu omengo mwandu watilo harma discrimination ya tushino ndamba hanu ya jarenge lebubu ya jarenge ola ulodaba oandwa opia tilo harma kango kaboko tsina haki au kwa jwamba ndongo bango harma nivo fulani ko jwambe ya tsuhunde bahati ya hendo liko liya soma ukabwe mru waru mansi eka jurongo eka jufanya ndongo na ondo walelensi lonsa taleo na mwende mafanyeze trimone eko moringo angabo wasoma yo wasoma awo harume miji ya hatu uandwende somi jinda wa uandwende somi ji hatu lewo uandwandu wa baba hatu ewa uwadele koli ewa uwende shioni ngaba teho pia atsubira shamnyezi mgawa beka uluthabiti haukaya ikangwa one imani ngwaelewa wehele duneni endao ngwaelewa watwali ensi hawe heli liyo watwali le miji ya hao watwali lo wanawalo nao uandwandu wa shindonde sonari mabahanu deni mdu ya shinda atwali yo manuali yo no andwalo ye nao manadamu wo wotsimpakende likoli weye ukana ankli bahiwe kaliswa madziwa mhono chango jona mdu wa tepetepe na madiplomu ya hano siha shemdu oleka katsu shindo joba na kazwengalo katsu jo wandu akonso ye nawe hadisi ye nao katsu jo faliki ya hawanzo yende yetso jo kabalatsu ambazi numinde ujo minde welewa minde wendo hata na wala watsuka na wazijo wembira wenda ulenda bale duka ulenda loze mwana ulenda undu ulenda afanya jao hendo zushasha itsama ulenda mundu wayi ya mpatse mapesa afanya ndongo yo ajali nziro ebenge bonono karadhi kwezi nsuda mndu shatika ujani mweleze nuka yensingiwe na besoin ya ubulwe matso yensingiwe na besoin ya uransi ukalifie yensingiwe na besoin ya urassemble yensingiwe na besoin ya wana walona ankili haswatan waondo wapuza de ankili ya hema na Mkomoro isai pasulwa yitsambaziwa yitilwa haruma ubaifu wa mandongo watiti wa uwana wa ushindana walatizi wazilarazi wona rakabili wekeri zirifi nzo watu sedil mufti mbaya hangu sedi twahiri mguna mrehemu amzirejezo hazamba banu siku ukaya ngerondo anzari jebani ridwamba pia harumwezo lijwao harume dini
komori nujo ketsambala hade ngaba jodo pazitwa hunu haukaba nure mashia abweni mruso dini ya Kiislamu wangu jo shia wangu jo dini za kikatoliki haina mru ya soma ho kweli yabola athima ya usomane dini zindo ajesheleka hendar mwe mashindano na banu ngabondongo rarithi harmo waze watsengensi inu zala habibi Umar no andu atende banu mtsamu inza na wao wakautsaha kena mna ya amani na usisindia ndongozo kaya ye dini yatu itijetsambaziwa shengere ndo anzari kensiba nurudamba zinundeze pia zambwa jau zinza jau zijoka zende hana mnendo jini na banu na mtsidiwazo kabo ebaba nuzino azalika jarenga ndongo banu za ukaya juzita ki hajabala hawao labo ya wamdu aliswali hawabo ya wamdu yema nazala tsosi fanyendi ngurengo keka hende hatu wandu warwa hitwa hawauwa ngujamba kabonguro hitwa awautsida ya jambaro hitwa o ya jambaro hitwa do watu renda nongo wa lwa yao showo lwa ya badwe shari ya shamba wa lwa ya wautsinda oyo wao yabonongo hamanda hizo zojo tabaharu mansi shamnyezi Mungu ajane hifadhi okanga bo nusu ya wanrika wa kabanu wakana imani waze wa hatu wakane subira wakahelewa wakaushinda wetsanganya wandu wao pia walawa sindo wadini wakana imani sindo wastaarabu wakana imani wandu wao pia walawe nsaba hangendo ya rengwa ni wanrika o ngwari hezizo diplomu bo juu na aboze fikra kazisyo ndela nazila wasoma mu mazioni haukaka rjajo kabanu animwambio ni mdo juu ukayabanu ndukado dhara umanadamu manadamu yasoma kajaparo dhara umanadamu izo ndabu yaba ilmu iralanda bonon wefundi mdiko li wakausomesa wana yabeka ubidi kezila wasomesa huzehansi zibo haukanga muhone sosu alabanu Sud-Afrika izo mengo nimeze nsinku za Afrika ikawo ngizo usoni gazi julihani hao haruma domeni zinji ye Jacob Zuma wakajaparo nda hata rekodi Jacob Zuma kajaparo nja rekodi na harume Sud-Afrika ngabwe raisi Muganda yakoparo Didi Amin Dada waharume Uganda na wakajaparo nda hata rekodi ngawe president Togo yakoparo Eyandema Ngasinyambe bahire Eyandema Ngasinyambe mtogo harumuye Togo na ekajaparo nda rekodi sindoka hairumu kayaka shahairumu hakaraisi na banunga wandu wakama jeshi yabo wakahamaza alina ukajaparo bilaliko li wakana gradi za haju harumu wandu nwavumbo banu ngabo Samuel konyu wende mliberia wakajaparo nda lekoli kajarume Liberia kajaparo njale wandu nwavumba banu wanuko ajaparo njale koli wandu wao warumu haukahindi haukanga bonamna ya ukawakahelewa wakana prinsipu waka ujensi ya hao waka ujoandu wa wazingiiza waka ujobanu wanzo wasuidu rulilu wa maraisi maili eko maraisi yao se dommage parce que ils ont maza karmwen sinu rulilu aliswali rulilu ataki Abdul Karim wa maraisi kaunge wandra wabuli wa wakana nafasi wa rumen sinu ya komoriyo njoka monoba ndrajokari waswili gwa wandu waka ukama kompliswa wandu wa wolo andrindi izo ndrabwe mjenika jajojabon si juu hauta kika jajondayo lwaya ikakabati complicite haukaye uo mruende ujomru shabaka wandu wakakaribu habo watsona hurmanionsi habo watso joyensi zo anzao habo wakautsa ha complicite za nongo za hao na uamba wasomo rangu wandu wakaharmale jaishi rangu wandu wakama directeur de cabinet rangu wandu wakane define wandu watsanganya hapia waro wandu wanuhinchwa yabo na mwelewe ukaye adui wa mandu wa hensi ya Komori sinde ya tusoma de ya soma hauke ya soma uende ulo na ye jirma uende ulo na ye hindi ye hifadhi uende ulo ona ye zanongo pia za ushinda abirilie ya tusoma tayelo kabanuga si harumansi abirire heli fulani rende namna fulani weye kajitekeleza sawane ambaka chasoma lo inumdungo nomri ya tusoma ngujelezo ngufanyo ngurendo ngoshangawe atango uzisola halanda ula somanda ila adabu ila namna ila taratibu ila ankli ila hikma ushinda joma nadiyo hundumri ya soma nguchelezo hahiyaba narengo Komori pia bange haruma yezi hawarende lushitso hindu hakauritreto wandu wa mishana hakautreto wazazatu jau renge diaspora rende halinu harimenase rangwaziru habari zandani rangwaziru wa jau ila piandi ila de mshahara hunda unede gari wa pashi yao benge hautanizie haruma ferin banga mimle haku sikanzani mwambie nukana mtafadhali nyinyi majournalisti mloba numrongo wao mshinde mwele wezilo muhimu harmensi hiyo
mrense zitsona faida zitsoribe haba hanu njokaya mri ya Somalia uonge haruma tabu nziro mahususu harumansi hama Komori hauka uonge na zinja joka huuzisiwazo rango wa dini hatoa dunia rahane ya tsuso maloha mamnanyile wanzone swanzia shahaba hati jaunroka wala ramba kwa jaso mangona ankli ngabo washinda wajibasawa ngabo washinda ajifanya meshahao ngabo washinda wajendelea rioneza ajirizinu oharumwensi ya siri Mkomori ya la mhedi ngohi ya elewoka ya banu jana 2000 rangu 2016 hata 2024 yoketi sawa na abo 2016 abramba rivoti shara andisa rangu 2019 abondo bahanu le bala andisa shamtsidi wazoka asiri rangu 2011 duandua nualo ya bwatsingo ushindana hata leo 2024 domgu ya kwamba leo yetambu ya rizingama nyakaritsi no washinda nao shanga shina waribelo unafiki shenge banunga sina washindano haukweli wa utsahawa toezi inu sisata keja dofanya wakati mwinji haukansona raisika au hajoshinda nkuliwa haraka ya zingaro hamamba balu kumani woy yabodo bahan namba ukaya narikensiri to alieza kweli ebanunga mapolitisien ngabo maopoza wana Komori haungabo diversion fanyi wao ya wanduwa nzo wadorengu wa Komori wadilatisa wakati haukaya uharumwe maraisi ikawo hakini ya Mungu yekangwa nzoa pariswa haraka harumaze circonstances pia kabati mdu jazala sumani woi yebenge abo kwezi watukufu so kanza German benukaya yetwama ya mkana mokaisa na mbaki haruma ya amri ya Mungu kwa wende mnyindongo ribaki banu rido hamba siricho ushindarambe ribenuwe izo kaundo za nzozi bandaziwa riruditse na rionese wale kao kwa tsanza welewe na ongo elewa wakakwa jasiwa kwa jafa zeroho Nezi mga jarni keheri harmaze go kaundor sahozinu yabo hata mpakada bane ketso katsrongo anainga mtsauso amaha yekati shinditsi jitekeleza heheri kaundo na jibalo jaban wondo sedizwa Mwenyezi Mungu kao henu wakati na juha si humomba sonsi pia yarhifadhi yardifai yarnike kaulu kaonge jo jabano onjiwa elewe watsinokara mbali tubia airitokia hauri jabano ripo asheo yabata mpakanda wa mtsaho swamaha na bashira marahaba onji kaundo ani partager direct yin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.